Кто сможет заехать в Россию без QR-кода? Здравствуйте, с вами юрист компании «Сила права» Ирина Минеева. 30 июня для въезда в Российскую Федерацию иностранным гражданам потребуется специальный QR-код. Однако есть некоторые категории граждан, которым QR-код не потребуется. Это граждане Республики Беларусь, дети до 6 лет, дипломатические работники и члены их семей, а также главы диппредставительств и их родственники. Иностранные граждане, имеющие визу на въезд в Российскую Федерацию, а также ВНЖ или разрешение на временное проживание. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خروجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار